kulezi ntaba nithi kuso ngubuleka uphose kolwandle bese kuba njalo uma belingaba nakho ulingane nenhlamvu yesinapho ufika umuntu wesifazane enzana uthi mphuthume Nkosi nasi isimo singiqinile lithi iBhayibheli wayivela komunye umuzi wabezizwe bese ethi uJesu kodwa kuhle yebo thatha isinga ukuthi ngithathe isinga sabantwana ngisphose ezinjeni kwakungeyona inkinga lokho ngokwelanguage yangaleso sikhathi yindlela abangayibona abendlu ka-Israyeli ababebizwa ngayo bese ethi lo wesifazane angizile esinkweni sabantwana ngiyazi ukuthi isinkwe sabantwana angizele sona mina ngizele emvuthulukeni mina ngizile esinkweni mina angiqualify mina etafuleni labantwana kodwa mina ngize kuyimvuthuluka ewayo uma sebehlile abanikazi besinkwa ebesele bemezu Jesu athi awu mane ukhulu khona kwakho nama-Israyeli angizange ngibone ukukholwa okusha hamba-ke kwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho njengokufisa kwakho njengokwey'dingo zakho asibuyele emuva ukukholwa okwenza u-Enoki angaboni ukufa ukukholwa okwenza athathwe angaboni ukufa fika indoda sengizodlulisa le mike fika indoda yayithunywa esithi kunenkinga laphaya esikhotha khona ungena ukufa kuthiwa sizocela ukuthi uphuthume mabethi bethula umbiko fika umbiko athanda sikho kodwa isimo sokuthi kusuka inkosi ize lakini itshelani inkosi ukuthi ayishongezwi lesi simo sizoluka uthi uJesu-ke hayi wayekholwa kangako loyo muntu mtshelani ukuthi sisindile leyo nceku asibuyele emuva ukukholwa okwenza u-Enoki angaboni ukufa hayi ukusindiswa kusindiswa kuthathela izolo kodwa ukukholwa u-alokha amaphedane alokhiwe ukukholwa ufuna iminyango evaliweyo kungakithi bafo ey'ntabeni zakithi olundi phenduka intombazane ezonweni yasindiswa yakhonza yakholwa approachwa insizwa icela umshado sisi bayoshada uyamfundisa uthi wemfundisi khona into enganitshelanga mina anginaso isibeletho sakhishwa kodwa uma ngikholwa ngakhululeka ngakhululwa yileli vesi walifunda wena mfundisi elithi kanjalo-ke umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha
yesithathu wathi ngathi kuwafundisi lelafu alifundayo linamandla. Wafana neyesine wathi omtshela uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga manje imhayikhi kayisizwe ezine wayisetshela indoda ethi uyabona lo mthungo angikhishwa isibeletho kodwa wena awushadanga nowakhishwa isibeletho washada nesidalwa esisha. Khona ukuhlanisa noma esibindini ingane khulele esibindini lana asihlala umuntu khona ngenxa yayo ithi ngelosi nzalo mayifika ku-Elizabeth i-download izulu ithi ngizela kuzoxoxa and ngizokutshela angithi uyazi ukuthi wena inyumba awusayo ngizokutshela ukuthi uzokhuleka uzosala mayisabamba izandla ekhanda ukuthi mana enyangeni ezisithupha bengifikile enye into Mkhize ngiyabuya wenza ngobe yakho enye into Mkhize esayifanela ngaphandle zingelosi ministry operate ama-angels kanti leyo ministry ayivalwanga nawukufika kukamoyingcwele kungemuva kwePentecost ukuboshwa kukaPetro akakhishwanga umoyingcwele ejele wakhishwa ingelosi. Leyo ministry ayivalwanga sifanele umoyingcwele safanele ingelosi. Mkhize angeke survive sisi khuluma nemandla last week ngithi nayi inkinga senza ngathi uNgcwele wazosikhalisa sithi thina Mkhize ubekhona makade sikhala sihlanganisa uNgcwele nama-emotions ethu ngasingakhalanga sithi ubengekho makade sikhala sikhaliswa usizi sikhumbulonga lunga abashonayo bashiya besasifundisa sithi kade kukhona umoyingcwele umoyingcwele simthetha manje ngenyaphezi. Yebo. Unjalo. Haleluya. Haleluya. Akenziwa bafo ukukhala kwethu umoyingcwele. Nkosi yami. Uyangizwa umoya ingcwele noma wabakhulumisa ngezilimi kodwa wayengazelanga lokho. Umfundi iBhayibheli izilimi zazi uphawu Lokufika kwayo. hayi yena ufile bafa zazi yini izilimi Uphawu. izilimi ziwuphawu lokusenfikile abesebenza umsebenzi azoyenza uthi uJesu uzonifundisa aniholele kulo lonke iqiniso anikhumbuze konke engilitshele khona aniqondise ngani manje thina sifuna ukukhiqazeka sikhale bese sithi ubegwele sithi kade gwele ngoba thina kade sikhala masiqeda ukukhala sibuyela emkhubeni yethu Awusifani. siyakhala thina masiqeda ukukhala abaphuza utshwala babuyela etshwaleni abafebayo babuyela ebufebeni babo abathakathi babuyela ebuthakathini ama-lesbian aqhubeka kangile khona izolo yinto khona amagay
sayingekho lezo zona ungayikhathi zethu zona lezo bese libuka lithi hawu abantwana sekwabakhonizwa lenjalo emhlabeni saseke safalela abantu basezulwini athi uPawulu ongcwele waseThaso ukuba futhi izingelosi ziyizikhozi zokukhonza abangcwele kunemizi engangenwa izingelosi ngoba azirikognayizwa sedlula ngaphandle masaweni aleyo mizi ngoba azirikognayizwa kule asengizolala ngitshela ingane ngithi nihlile abantu abami niwashizitsha nikolophe phansi nibeke kahle amaphushini osofa sekusikhathi sabantu basezulwini thina singene emakamerweni bona bazoba umhlangano la esithi baqoqele mthandazo esishiye phambi kwasithawula laba bathatha imthandazo bayithathe bahambe nayo ngeke bangene makungonile abanye abantu sabavalela ithi ingelosi yabona sakhumbula njengoba uthathe kasekubukela ithi 6 months back bengikhona bengilapha abakhazini wakho njengoba ngikhuluma nawe nje uyithwele uthi ingelosi ithi njengoba ngixoxa nawe senyangeni ezisuku uthwele ingane yomfana yaziwa yimina imbewu yahamba ezulwini imbewu le ewukhazini wakho akuyona endoda akuyona yasemhlabeni imbewu yehla nami idudulwa amandla kamoya oyingcwele ngoba i-instruction yayithi amandla ophezu kwakhe azokusibelela ngangikhona lapho mina manje kunengane yomfana eswini siyakazilwa nawe futhi uthi ngelinilanga kwi-Old Testament nomama uyasebenza kize sengasemajikeni njalo umalela ngizizalwane noma uyasebenza emasimini bese umuntu phambi kwakhe ebese ethi lo muntu uyazi ukuthi uyinyumba awuzali kodwa-ke uzokhulelwa uzale ingane yomfana usiza ngalezi zinto hlukana nokudala ngoba wena ufika ibhiseni uyaqinisa hlukana nebhisi ngoba yayingeke ingelosi imbonishe ngotshwala loyasisi engabazi ngeke nje ilifike ikhuluma into ngotshwala uyazi ukuthi akulokothi kodwa losisi mkhuzela lento ajwayele ngawo ithi uzohlukana-ke nophuzo olubhalisayo uliyeke into nje futhi nayalilile into enalile into yayizolo hlala izinto ezifresh ngoba lento ozoyiletha emhlabeni ingcwele ivela kuNkulunkulu bese ethi bayisafikile umntwana ningambeka impucu bese funathela umuntu wasezulwini bese suka losisi ayikhaya atshela indoda yakhe athi khona umuntu kade efikile uthi lo baba uthi mina ngizokhulelwa uzozala uyaziwa udaba lokuthi nginyumba mina sengiyaqeda ngifuna ukuthandaza ngidlulisele like uthi lo baba kodwa madoda bafowethu ngiyamthanda yini lo baba uManowa ngiyamthanda uManowa bafowethu madodeni nje uNkulunkulu asezulwini ngiyamthanda uManowa uyasithi uManowa ngimthandela lento yokuvuma ukashalisho ngakhe amuse ezulwini yasezulwini uManowa uthi bafo ubenjani ukubonakala kwakhe
abahlale beshiya amakhosikazi ewona abambi imhlangano nabanye abantu onengekho mayifika umuntu wasezulwini bathi awu nkosikazi athi nami lo muntu athi vele ungilinde hlabe ngajubana aye ekhaya athi phela indoda icela ukuhlangana nawe mayifika ekhaya athi manje wathi sebonakele loyo muntu lo mbambe ngesandla uma lowa akayazi indlela eya kumuntu kaNkulunkulu ucela uandalaine uthi uma lowa akayazi indlela eya kumuntu kaNkulunkulu ucela uandalaine uthi uma lowa akayazi indlela eya kumuntu kaNkulunkulu ubuza kunkosikazi ungaphi lo muntu wosababa uthuma baba ngasahambe mabethi thunam lo muntu uthuma lo uwe yini umuntu wabonakala kulo sifasana uthi lo muntu nina ufunani ngifuna ukwazi izinto yes ukuthi bakhona abo-5 abezibala ufuna ukwazi izinto eziyokwenzeka ufuna ukwazi izinto eziyokwenzeka uthi bafo umuntu wasezulwini ngikhulumile nje kumngako ngimtshelile wesifazane hambani kuyokwenza lezi zinto engikhulume ngazo akakuyeke ukuphuza odayisana angadli into ebilisiweyo mayisefikile umntwana ningambeki impuco ekhanda ngoba umNazari kaNkulunkulu uyabona nje kwaba kumbi kutshela wena kanye yami ukuthi sizalwe lengekho abaprofeti abaprofeti laba bezofika bakhulume batshela uMavezi ukuthi uzoye u1 uye ku2 uye ku3 la ekhaya ngenxa lento esayo sifikela emhlabeni ongekho ngcwele inzima yabelento engikhulumayo uzoyizwa wedwa mhlawumbe nobafi sifikela emhlabeni ongekho ngcwele ngoba sithi siza siyizipho zasezulwini sifike kwi-ground engalungisiwe siwele ezibelethweni ezingalungiselwe siwele esandleni ezingalungiselwe ukuthi lento ezofika wafika kahle lo muntu sengiyaliyeka wafika kahle lo muntu Mkhize ngoba nababelethisi batsheliwe ukuthi uzumNazari kaNkulunkulu uma lento isa uqala uthulekile bengakambamba umuntu ababelethisi ala kuhlala sholo ugingilwe mama uye uzusubambile athi angakalizwi ekhaya kodwa ngizwi ingwele ngoba lesayimele wazalwa nazo wena umuntu aliyizwa ngoba into yasezulwini sifika nayo into yasezulwini asihlangani naye eyivuselelweni into yasezulwini bafowethu lento bafowethu sasingasho nje ukuthi sashina izivuselelweni kodwa mawukhumbula kahle ngino lento mfana wazalwa nayo kwakafiki ivuselelo uma wena uhlangatshezwa yizulu ngoba lento sifika nayo hayi mfowethu hayi angiyeke ibiza umuntu umhlangano sikubanipa uNkulunkulu ababelethisi balulingano bahlangabeza lento eniyezwe ngayi-instruction ukuthi ngathi boni vele ningathuki bese niyigugu awuthi ngixova ngakhanda ngiyeke awuthi nje ngixova nje bese ngiyeke umuntu nje o-operator kwa-profesi akufanele ndikhanda
Ngicofisha amakhanda ngiyeke umuntu we-office lakwa-professor akufanele alibumbe ikhanda. Awuthi ngenze kube nzima. Uyasiqinisela. Awuthi ngenze kube nzima. Xekisa ma. Yonito abayidiscover abafo abamhlophe mabefika kithi ukuthi there is a communication phakathi konwele lomAfrika nezulu. Abasifundiswanga ukungona babe ngasisusi inwele babe susu uNkulunkulu. Bayiyeke zabo bayigunde zethu bakwenza kwaba umthetho enkoleni. Missionaries, Nkosi yami. Hey,
nje ubona umuntu ongabona ukuthi ebhekele kodwa ebethi ihambile ibuthekise ihambile ibisingena phakathi kwakho ibashaya besifuba uginqika indoda nikhaya indoda ivuka ithi yamiyabula uthi hayi miyeke inephuputhe lena thawula usami sengiginqa umuntu bengaqondile ukuthi phela nalangilibasa mina bafowethu bangikhipha amehlo ningxolele ibisibuya ithi konje manje strategize ngizokwenza njani bese nimhlangabeze izulu nimhlangabeze no-conference walaba bantu abayizitha zakhe bathi bazokwenza i-Thanksgiving ukuthi bamqoba mawungena i-conference athi ngadla mina mfoka manokwa abesethi umfana obambayo obambusondeze insikeni wemfana ubambise zona insika baqala ukuthi ufake iphunyawo emakhaseleni ngoba bazi ukuthi sihlunile wena banamamehlo banganaki wena